Skop Dios ta tzeltal tas hun Marcos, Evangelio yun Marcos ta capítulo 1, ta versículo 23. Yakiltik te binutilas lok es hun espíritu inmundo o hun bol espíritu. O hala hun puku hichtek ases biltak optik. Te hun puku ay tayo tan te tulvinik. Pero yakiltik te binutila las lok este kahwaltik hichayal tes hun Diose. Ay talem ta sinagoga tulvinik te ay puku tayo tan. Te kahtaaw hichlayal. Jesus te Nazarete bi aventa otik. Yuumbal tal a hinotik. Yahna bata ba shite pukuhe. Yahna bata ba te haat te shchulni chanat te Diose shitaaw. Sé quién eres, shi. Eres el santo de Dios. Te Jesús las kom takop te pukuhe. Mashkopuhat luk antel tayo tan te vinike layut. Te pukuhe layak tupuk yik te vinike. Tulan awun te kalal lok baile shi. Lo sacudió con violencia. Spisilik te machatik te ay. Todos se asombraron. Spisilik chah panashlayilik sok ka sok obeis baik. Bila a into shik. Bila yachil nophibal into. Tulanya te licho sok yuel tas pasel tamantal te pukuhetike. Sok yashchum botskop yu unik shik. Ora puhskoplal te Jesus tas pamal skinal Galilea. Te kalalok iktel ta sinagoga. Bahtik tabaisna te Simone. Te hasna te sok te Andrese. Schoinehik bail te Jacobo sok te Juane. Ahora yakiltik te binut ila YouTube tesbe sme ni al Jesus te Pedro. Hichayal. Chaval taswayib kostaik tes ni al meel o tes me ni al te Simone. Yun ay tag-ak o ay tag-akubel. Te ta Espanyol hichayal. Fiebre, ay la fiebre yun. Teta versículo 30. Estaba acostada con fiebre. La yalbeyikta ora te Jesús te aita chamele. Hich te Jesús noptzah bael te a tabanti chavale. Las tzakbeiskab, las hachches, ora nasha lama teskale o teskakubele, och tamakliwane. Malishtik ale, ochish akubal hich te ans viniketike, la yikiktel tas tohol Jesus, spisil te machatik ayik ta chamel, sok spisil te machatik ay pukuh tayo tanike. Spisil lum las tsops baik tel tabay te tinaile. Te Jesus pisil lamah yun manchuk te me ahtalamtik te chamel yichuhike sok las lokesbey tayotan tsobol pukuhetik malayak opohuk te pukuhetike yun las nabe yiksba. Te pukuhe las nabe yiksba te Jesus. Buen sab sok ik tok inal a te hach te Jesus. Lok bael talum. Stukel baskopon Dios tabay hochol te kinale. Te Simone sok te shotake basleik te Jesuse. Te kalalastaike hich layal beyik. Tsobol memach eyas leat shik layal te Jesuse. Yashbo tik tabay chin lum tik te nopah tik ayike. Yun yash bakal tiktay te lek yachil kope has ventail te talemone shi hichlayal te kahwal tike.
Hich te Jesús ven tas pamalk skinal Galilea, la yalta lek, te lek yachilkop ta bay te sinagoga, ta juhum pamlum sok las lokes bay te pukuhetik, ta yotanik te ansviniketike. Noptzahtel tas tohol Jesús tul vinik te yicho kaem chamele. Ta versículo 40. Teta español hichayal, vino a él un leproso kaem chamel. Las quejas batas tohol sok hich la yalbei. Te hichuka wotane, yashu abuun te ya lekub te sone shi. Te Jesús las nabeyo bolils ba, hich las kaham beis kab tas hol, sok hich la yalbei. Lek ay, yashkolata chamel shi. Te kalala yal hich te Jesuse, ora chay tes kael chamele. Ora la chay tes kael chamele. Lekub tes bak etale, te Jesús las tikumbael, sok las pas bael tamantal, yakalbat, mame machasha awalbe yaih tuluk, toh meshba tas tohol te sacerdote, te ya awak abata ilel yuune, sok yame awak beis mahtan Dios, te bitil lekubatishe, hich bitil yalo te Moisese, hich meas naix tohol te chayemish te a chamele la yut bael. Hich bah te vinike, ora hachspuk beis koplal, te bilak oem ta pasel tas tohole. Has ventail te mahu yuun, te yash och bael ta lumlum tik te Jesuse. Te been ta bay hochol kinal, hauk meto bayel macha tal ta ilel yuun ta bayuk. Bueno, hanash hich la kiltik te amene, hatoshanta ya envuelta, ya kiltik te ta capítulo 2. Dios me haya bendición, yuun te shchul kope. Skop Dios, shchul kop Dios ta tzeltal.